umva agakisi uzokabazwa wifate ufata ako kanwa bavuga ngo tuzamura amaboko bireke bavuga ngo twicare wange bavuga ngo dupfukame ukananirwa izokubaza wokovu uwo tubesha se izokubaza agakisi wakakiriye yaba ari umupfumu upagana urubahanzi bazomubaza iurizo kuna swali kuna question mark iri imbere y'uko abangose agakiza Yesu wanda akavuka kwa Maria batarashaka batarakoye batarasabye batarakoshanyisha tarembo ryacu ariko Yesu akamango yo ndari umwuka we ko kandi umwuka we ngwisumba zose ngizogushoboza ako gakiza bazoka kubaza uwo mushara w'agakiza byaba ukavuga nturirimbo ukava mu ikorari ukava mu itsinda ry'ikorari ukava mu pasiteri ukava mu bagabo ukava mu ruzi ukava ugameza mukava ukabazo kubaza udukwepe cyangwa ureke mudukwepe cyangwa mutwihishe bazokubaza agakiza wokovu uyu munsi tugezeho ni celebration atukuze umwanditsi aramara igihe cyo kubaho n'igihe cyo gute n'igihe cyo gupfa uri muri minus uri muri mwe dukorera muri mwe dutuye muri mwe ndabona bishimira happy birthday ariko kujya uba kwasatira gupfa nushaka kuzanduka abanyakwishima wishimire bino nawe impishi uzufu impishi zayicana atukuze Yesu vuga cyane haleluya kalikuwa twaratasha ariko Yesu amaga ngo banze bose gutaha ari ibirori hakika none aho wicaye ute uri badamugeza ngo suri uhereye iyo twajyangaha twaje gutegura uyu nguyu we yagiye hasigaye wowe hasigaye jewe nawe dusigaye hano kuri aka karubanda hano sameni haleluya ugatana ngo mina umuresi ko bintu bantu muri nduza pade twasize hano hari pade twasize hano bushize uyinjiramo umuyobozi ari hano nabango twicara nabango dutaye oho wamurongo utaha vuga cyane ngo haleluya wishime umanzame ngo wishime iteka mubibaho byose nane tudogera ku munsi wacu dukunjame abakristo bakunjame mukunjuke mu izina rya Yesu mukunjuke mu mutima Yesu arabye ngo iri niyo nzira iri ni ryo rizatugeza mu ijuru ari ya moshi ndoye ngo zabiza zarahagaze ntayi nugufu kugira ngo nurufu kandi Adamu yamaruzana nakwishiza neza Adamu araruzana Imana bango kubera kutanyumvi uzofu uzofu ndakuyegereje ubaye karibu wamudushitsi iyo twatuje pagi indirimbo zarangiye kabisa n'umukunga wacu
amajambo atatu. Yego. Ijambo yanguza kubaza time. Itakubaza iki? Uramukaza kubaza iki? Ureka kuzibeshana wikunje bazokubaza. Kwa ntarukiko dufite hano. Lakini neno itadumu kuwa neno. Tauza ulichikira wochika revera wochika bamwalimu wochika ba pastor wochika bavuga butumwa. Lakini Mungu uzomuchikira. Nijaka kwa misheni. Atukush. Munzanye nikyo kinzanye. None twikunje. Koma. Sakabi. Ngwizo kubantu butunzi mani. Nyamugenza ngo mani. Ifara. Inauri. Baka koza urusumuni. Bizo kubazi. Urusumuni. Bizo warukoresheje. Niba ari muzima izo kubaza. Niba ari mu bafumu utaurizo. Izo kubaza ubutunzi cyo wabukoresheje. Cyangwa tatumisha. Unataka ngatukuza. Unataka ngomina mina. Tumekombolewa. Aho. Tumekombolewa wewe. Abantu bagwaza rusoka muraja amaneza. Umugongo rwanyi. Umetanwa mina. Atukuza. Number 3. Izo kubaza wokovu. Izo kubaza gakiza. Ureke kubwiriza. Umva radio Rwanda imukucisha indirimbo. Ikacisha abavuga butumwa radio flash FM na za moninga ziwacu banga nashira mu gasete roze muhanda kariri
Thank you.